Purezidenti erikujaguza Museveni owabashendekerizibwe minisita w'ebyobwegyese n'emizano Janet Kataha Museveni bahika aha kishayi kaceeka ahi babanza n'okurambura emidaara y'abakazi ab'abasirikare. Purezidenti Museveni n'omwe aha bantu 66 abahebwa emidaari kandi ogweye nigwe gwabangukizayo emidaari yoona ogubayeta Katonga Medal. Omu kugamba kwe Museveni yashoborera ekyabareetire batandika orugambo oru. had given us 5,000 rifles with 1 million rounds of ammunition. So I want to thank the people of Tanzania and the people of Libya for the support they have given us all these years. It's not the first time. This was also one more round. So when I said 50,000, 5,000 from Maribu, 800 from Gaddafi, the rest captured from our quartermaster. Museveni yayongera yahiga abanya-Uganda okukorera entaasya ahi yajumirira n'abantu abari kutahirira ebishara. Omukoro ogu gwahikwaho abajwekerwa okuruga omu mahe g'amahanga aga East Africa ekiyagira ngu nibaza kwongera enkoragana n'amahanga aga. So I congratulate everybody who has contributed to the struggle, but also to the reconstruction. All of you, congratulations. Kuri ebiro mukaga ebyo bitarabireho rutaratandikire Uganda ekaita kubaho egi eyiturumwe rizoba abo kuba urutaro rwo kurwatandikire twarwana emyaka 5 twakwata gavumenti twahindura byona ebyabire bisisikire birimo politics birimo entaasya. Abanyishengero abahika aha mukoro ogu bahiga okwenegeza enteekateeka ya mukuru w'ihanga eyo kwiha abantu omu bworo. Tukume tuhinga tubike emere tukume tuhinga bitaranga bitara ebirenge bikawaho konka kare kabiyamba munonga oshana ngoka okuma inemere no kugira ngo mutukare nahinga omwani government yamuhakiye obukoryo ki kuhinga je akasharura je kandi akongera mu value akabona kufuna sente nyingi no kureka ngo muhinzi w'ebitoki wa Rwampara yabasa kumanya okugira ngo ekitoki cya ebeyi yesharukire nabasa gukora vinyo abaye bikabyare tugitware tugifuna obutare obunda hayenda kandi nawarebana no businge bweresire manya omucyara hati ndahinga ebintu bye atunde ebintu bye atunga akasenteke akasevinga atari mudukaduka. Abasirikare basima enkwatanisa eyibine ahagati yabo hamwe n'abanya-Uganda ekibashaba okujonjera omumisho. In all, 37,497 wananchi benefited from free medical services. Abakwatire embundu n'abashabire n'abo bahagire umuringo gwona nibasima munonga kandi nisima abanya-Uganda kandi nshaba abanya-Uganda kureba ngo twagumizamo amani obusinge obwo abantu baretsire twabugumizamu. Nde Michael Tumwachire abwa TV West Agacencwire.